Selam aleyküm hürmetli vatandaşlar, milletdeşlerimiz, dostlarımız. Bu tedbiri biz siyasi mahpuslarımız, arkadaşlarımız Nariman Celal, Hasan Aktem ve Aziz Aktem'e ve bütün siyasi mahpuslarımızga bağışlayınız. Geliniz bugün de adaletsiz kararlar boyunca hapishanede soğuk duvarlarının ardında bulungan ama aydın umutla kesilmegen mahpuslarımız tez vakitte azat olmak, asret horantalarının evlerinde kavuşmakını Allah'tan dileyip dua edeyim. Şimdi söz dostumuz oğlu Refat'a. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ahad. Amin. Allah kabul etsin. Bu sene Nefes Teşkilatı endi anneannеге çevrilген, Халықара Ана тілі күніне bağışlanған 6-cı onlayn imlаны keçirmekte. Böyle tedbirler şimdi gayet hafla alda bulungan Kırım-Tatar tilini yaşatmak maksadında ötkerilir. Endi 3-cü sefer onlayn imla dostlarımız siyasi mahpuslar Nariman Celal, Hasan Aktem ve Aziz Aktem'ge bağışlanalar. Men bir özüm degilim adlı metinin müellifi, çelik iradeli, serbest kalpli Kırım-Tatar yigiti, siyasi mahpus Hasan Aktem'dir. Geliniz başta men sizge imlanın kaidelerini anlatayım. Nasıl imla yazılacak? Mümkün olsa her bir sayfaya, metininiz yazılgan her bir sayfaya imza koyunuz. 2 sayfa olsa 2 sayfaya, 3 sayfa olsa 3 sayfaya de öz adınızı koyunuz. Uzakta yazganlar ise ve biz beraberlikte yazganlar imlanı isteğinizge göre Latin ya da Kiril urufatında elinin anlayışlı tarzda yazmak gereklir. İmlanın okulması yekünlengen son metinleriniz bir gün devamında yani 2024 senesinin küçük ayı 22 gününde Nefes'nin poçta kutusuna foto ya da skan şeklinde yollanılmalı. Adınız, şehriniz ya da koyunuz, telefon numaranız ve Facebook ya da Instagram hesabınızga bağlantını belgilemek şarttır. Yazıları aydın olunmagan işler ve yaramay çıkarılgan foto ve skan kopyalar bakılmayacak. Yollanılgan işler kabul ediluf vakıtı bitkeninden bir gün geçerken, imlanın Latin ve Kiril urufatında metni Nefes'nin Facebook ve Instagram sayfalarında yerleştirilecek. İmlanı hatasız yazgan iştirakçiler mükafatlarla takdirlenecek. Daha da böyle şeye dikkat etmeliyim. Şimdi ben imlanın metinini bütün okuyacağım. Sonra ise cümle okuyacağım ve tekrarlayacağım yazılmak için. Demek dikkat, başlayımız. Men bir özüm degilim. Men hiç bir vakit bir özüm kalmam. Çünkü yalnızlık yok. Bunu hayat yolu ağır olgan insanlar yaxşı anlap başlay. Yazık ki, ömrünün günleri tek güneşli, baxtlı, gamsız geçmey. Ömür yolunda dert, keder de bekley. Her adamının öz hayat yolu ola ve her insan onu özcesine geçe. Bir vaziyetke düşken çeşit insanlar bu meseleni bambaşka çözeler. Birisi için bu mania, çaresizlik ya da hafifli al. İkincisi her şeyini yene ve öge adımlay. Böyle ruhi güçnün fiyatı da büyük. Siz bu güçnü insanın gözlerine bakıp görürsünüz. O gözlerde alevlenip dura. Bu alev yüreğinin sevgi ateşi. Seni öz hatırasında tutkan insanların sevgisi sıcağıdır. Düşmanlar sağlığına zarar eder. Kur'an tağından, vatanından ayırır.
Қыйнап чекіштіріп сені бір озыңны ұзақларда, сер диварлар içinde қалдырыр. Темеліңден айырылып яңғыз қалдың деп қуваныр, севінір. Ләкин көзлеріңдегі sevgi ярығыны сондыра алмас. Чүнки дүнияда бір ажайып, дүлбер ер бар. Анда яшаған халық жесур ве мерт. Бұ инсанларның көзлеріне бақсаңыз, сіз шу сөнмес ярықны көрерсіз. Бұ халқны, оның ватаны, қаядағылар, чөллері, деңіз далғалары ве көк, доғмыш ернің дүлберден дүлбер, ачық мавы көкі қоруй. Мен білем о ерні, мен білем о халқыны. Менің көзлерімде де айны шу ярықның нұрлары. Көзлеріме баққанлар оны аңлар. Не көрсем, не чексем бұ аят yolында, о ярық сөнмес. Чүнки мен бұ халқының, бұ топрақының evladı олам. Мен яңғыз дегілім. Мен іч бір вақыт яңғыз олмам. Чүнки яңғызлық жоқ. Демек, башлайық. Бұйырыңыз, Алла ярдымчы болсын. Мен бір өзім дегілім. Мен бір өзім дегілім. Мен іч бір вақыт бір өзім қалмам, чүнки яңғызлық жоқ. Мен іч бір вақыт бір өзім қалмам. Мен іч бір вақыт бір өзім қалмам. Чүнки яңғызлық жоқ. Чүнки яңғызлық жоқ. Бұны аят yolu ağır olған insanlar яқшы аңлап башлай. Бұны аят yolu ağır olған insanlar аят yolu ağır olған insanlar яқшы аңлап башлай. Яқшы аңлап башлай. Язық ки, өмірнің күнлері тек күнешлі, бақытлы, ғамсыз кечмей. Язық ки, өмірнің күнлері тек күнешлі, бақытлы, ғамсыз кечмей. Тек күнешлі, бақытлы, ғамсыз кечмей. Өмір yolunda дерт, кедер де беклей. Өмір yolunda дерт, кедер де беклей. Дерт, кедер де беклей. Ер адамның өз аят yolu ола, ве ер инсан оны өз жесіне кече. Ер адамның өз аят yolu ола. Өз аят yolu ола. Ve er insan onu özcesine keçe. Onu özcesine keçe.
Бір вазиетке түшкен чешет инсанлар бұл меселені башқа чезелер. Бір вазиетке түшкен чешет инсанлар бұл меселені башқа чезелер. Бірісі үшін бұл мания, чаресізлік яда қафлы ал. Екіншісі ершейіні ене ве огге адымлай. Бірісі үшін бұл мания. Чаресізлік яда қафлы ал. Екіншісі ершейіні ене. Ве огге адымлай. Бойлы рухи күчнің фияты да бұйық. Фияты да бұйық. Сіз бұл күчні инсанның көзлеріне бақып көрерсіз. İnsanның көзлеріне бақып көрерсіз. О көзлерде алевленіп тұра. Көзлерде алевленіп тұра. Бұл алев жүрекнің sevgi атеші, сені өз қатырасында тұтқан инсанларның sevgisi sıcağıdır. Bu alev yüreknin sevgi ateşi. Seni öz hatırasında tutkan insanların sevgisi sıcağıdır. Düşmanlar sağlığına zarar eter, qorantаңдан, vatanыңdan ayırır, kıynap çekiştirip seni bir özüңni uzaklarda, ser divarlar içinde kaldırır.
Душманлар сағлығыңа зарар етер. Душманлар сағлығыңа зарар етер. Сағлығыңа зарар етер. Қорантаңдан, ватаныңдан айырыр. Қорантаңдан, ватаныңдан айырыр. Қиынап чекіштіріп сені, қиынап чекіштіріп сені, бір өзіңні uzaklarda sert divarlar içinde kaldırır. Sert divarlar içinde kaldırır. Düşmanlar sağlığına zarar eter. Қорантаңдан, ватаныңдан айырыр. Қиынап чекіштіріп сені, бір өзіңні uzaklarda sert divarlar içinde kaldırır. Sert divarlar içinde kaldırır. Temelinden ayrılıp yalnız kaldın деп қуаныр, sevinir. Temelinden ayrılıp yalnız kaldın деп қуаныр, sevinir. Деп қуаныр, sevinir. Ләкин көзлеріңдегі sevgi ярығыны söndüre алмас. Çünkü Lakin Gözlerindeki sevgi yarığını söndüre almaz. Çünkü dünyada bir acayip dülber yer var. Çünkü dünyada bir acayip dülber yer var. Анда yaşagan halk cesur ve mert. Анда yaşagan halk cesur ve mert. Bu insanların gözlerine baksanız, siz şu sönmez yarıkını görürsünüz. Bu insanların gözlerine baksanız, siz şu sönmez yarıkını
көрерсіз. Сіз шу сөнмес ярықны көрерсіз. Бұ халқны, оның ватаны, қаядағылар, чөллері, деңіз далғалары ве көк, доғмыш ернің дүлберден дүлбер, ачық мавы көку қоруй. Бұ халқны, оның ватаны, қаядағылар, чөллері, деңіз далғалары, ве көк. Доғмыш ернің дүлберден дүлбер, ачық мавы көку, қоруй. Ачық мавы көку, қоруй. Бұ жүмлені да бір кере текрарларым. Бұ халқны, оның ватаны, қаядағылар, чөллері, деңіз далғалары ве көк, доғмыш ернің дүлберден дүлбер, ачық мавы көку қоруй. Мен білем о ерні, мен білем о халқны. Мен білем о ерні. Мен білем о ерні. Мен білем о халқны. Мен білем о халқны. Менің көзлерімде де айны шу ярықның нұрлары. Менің көзлерімде де айны шу ярықның нұрлары. Көзлеріме баққанлар оны аңлар. Не көрсем, не чексем бұ аят yolunda о ярық сөнмес. Көзлеріме баққанлар оны аңлар. Не көрсем, не чексем бұ аят yolunda, о ярық сөнмес. Чүнки мен бұ халқының, бұ топрақның evladı олам. Чүнки мен бұ халқының, бұ топрақның evladı olam.
Мен яңғыз дегілім. Мен яңғыз дегілім. Мен яңғыз дегілім. Мен ешбір вақыт яңғыз олмам, чүнки яңғызлық yok. Men ешбір вақыт яңғыз олмам. Яңғыз олмам. Чүнки яңғызлық yok. Чүнки яңғызлық yok. Şimdi мен daha bir kere bu metnini okurum. Siz yazgan metinlerinizni teshkiriniz. Men bir o'zim degilім. Men ешбір vaqt bir o'zim qalmam. Chunki yalg'izlik yo'q. Buni hayot yo'li og'ir olgan insonlar yaxshi anlab boshlay. Yazıqki, umrning kunlari tek güneşli, baxtli, g'amsiz kechmay. Umr yo'lunda dert, keder de beklay. Adamning o'z hayot yo'li ola ve inson onu o'zgesine keçe. Bir vaziyetke tushgan çeşit insanlar bu meseleni bambaşka çezeler. Birisi için bu mania, çaresizlik ya da xavfli al. İkincisi her şeyini yene ve ogge adımlay. Böyle ruhi kuchning fiyatı da büyük. Siz bu kuchni insonning ko'zlarine bakıp ko'rersiz. O ko'zlarda alevlenip tura. Bu alev yüreknin sevgi ateşi. Seni o'z xatirasında tutkan insanlarning sevgisi sıcağıdır. Düşman sağlığına zarar eter. Qorantаңdan, vatanыңdan ayırır. Kıynap çekiştirip seni bir özüngni uzaklarda, sert divarlar içinde kaldırır. Temelinden ayrılıp yalnız kaldın dep kuvanır, sevinir. Lakin ko'zlarindeki sevgi yarığını sondura almaz. Çünkü dünyada bir acayip dülber yer var. Anda yaşagan halk cesur ve mert. Bu insanların ko'zlarine baksanız, siz şu sönmez yarıqını görersiz. Bu halkını onun vatanı, kayadağlar, çölleri, deniz dalgaları ve kok, doğmuş yerinin dülberden dülber açık mavi koku koruy. Men bilem o yerini, men bilem o halkını. Menim ko'zlarimde de aynı şu yarıqның nurları. Ko'zlarime bakkanlar onu anlar. Ne görsem, ne çeksem bu hayat yolunda o yarıq sönmez. Çünkü men bu halkının, bu topraqның evladı olam. Men yalnız degilім. Men ешбір vaqt yalnız olmam. Çünkü yalnızlık yok. Böyle etip, bugün bizler beraberlikte dostumuz, siyasi mabus Асан Ахтем muallifi olgan Men bir o'zim degilім adlı imlani yazdık. Eminim ki dünyanın çeşit noktalarında şimdi Kırım-Tatar yürekleri bir uruşta oldular. Kırım-Tatar tili daima yangırasın ve azatlıqның aydın temsili olsun. Çok sağ olunuz.